Dobro večer svima i hvala vam što ste se priključili na virtualno predstavljanje novog Porsche Macana. Moje ime je Hrvoje Lapić i kroz narednih 20 minuta biti ću vaš domaćin ovdje iz našeg Porsche salona na Jankomiru, koje smo uredili za ovu posebnu priliku. Koliko često u životu morate pomicati granice? Koliko često prihvaćate rizik i na kraju napravite upravo ono što se na početku činilo nezamislivim? I uvijek idete samo u jednom smjeru, naprijed. Novi Macan prati vas u stopu. Slogan ovog modela je Dare Forward ili pomaknite granice. Jer Porsche sa svakim novim modelom upravo to radi. Pomiče svoje granice. Novi Macan je sada još snažniji, s povećanim performansama, oštrijim dizajnom i izuzetno velikim mogućnostima individualizacije. Ali da previše ne duljim, najbolje da krenemo s prezentacijom i da vam pokažemo koje sve tajne krije naš novi Macan. Udobno se smjestite i ostanite s nama jer upravo krećemo. Opustite se prije spavanja. Ili se odvažite okupati u adrenalinu. Radite od 9 do 5. Ili se usudite živjeti 24 sata na dan. Držite postojeći stav. Ili se odvažite krenuti u novom smjeru. Pronađite svoj unutarnji mir. Ili se usudite zaroditi u nove avanture. Radite ono što dobro izgleda. Ili se odvažite osjećati se dobro. Pronađite inspiraciju u drugima. Ili se ohrabrite inspirirati ostale. Gledajte kako sunce zalazi. Ili se usudite dotaknuti zvijezde. Odaberite prioritetno ukrcavanje. Ili se usudite letjeti. Novi Porsche Macan. Pomaknite granice. Evo ga, dame i gospodo, novi Porsche Macan. Nakon Anje, nakon ovog prizora, potrebno je pojačanje za nastavak ove prezentacije. Prava osoba za to je Jelena. Dobro večer, Jelena. Dobro večer svima. Moram priznati da ste to pametno izveli, ali nekako mi se čini da je u fokusu večeras zasluženo upravo on.
Slažem se i dobrodošla. Drago mi je da mogu biti večeras ovdje s vama. Naime, ja se često nađem u ulozi voditeljice pa ne mogu odoliti da odmah na početku ne postavim pitanje. Ja volim Queen, ali postoji li poseban razlog zašto su ovi divni dečki iz Zagrebačke filharmonije svirali baš I Want It All? Naravno da postoji. Sva Porsche vozila karakteristična su upravo po tome što su prije svega prava sportska vozila. I da sa svakim Porscheom modelom možete otići na trkaču stazu i pošteno se voziti, a istovremeno imati veliku udobnost i komfor pri svakodnevnoj cestovnoj vožnji. Isto tako, naši suvovi modeli imaju off-road funkciju, što znači da im ni zahtjevni tereni nisu strani. I Want It All jer stvarno možete imati sve. A novi Macan nije iznimka. Radi se o sportskom suvozilu, pa predlažem da malo govorimo o tome koje su to novosti koje novi Macan donosi sa sobom. Može, naravno, ja se veselim. Jelena, ti si zapravo često okružena automobilima i znaš puno o prethodnom modelu. Znam da si ga vozila i na stazi. Koje su to stvari koje prvo primjećuješ kod novog Macana? Znači idemo odmah u glavu. Pa evo krenimo. Ako pogledamo auto s bočne strane, moram priznati da tu baš ne vidim puno razlike, ali ako pogledam vozilo od naprijed, vidim novu masku koja zapravo i odaje da se radi o Macanu. A ono što je novost je da su LED glavna svjetla s Porsche Dynamic Light sistemom i Porsche Sport Design retrovizori u boji eksterijera sada serija kod svih varijanti. Jesam li dobro razumjela? Da, sve si dobro rekla i dobro zapamtila. I na boku možeš vidjeti nove letvice s 3D elementima, a dostupno je i 7 novih aluminijskih naplataka. Idemo sada malo do stražnjeg dijela. Kada se približite stražnjem dijelu možete vidjeti po 6 slova. Taj 3D dio postao je zapravo prilično prepoznativ. A ovdje možete vidjeti stražnji spoiler u crnoj boji visokog sjaja koji je meni osobno jako drag. A dok ćete u mraku prepoznati LED kočiona svjetla s tehnologijom 4 točke. Molim vas, produkcija, možete li malo prigušiti svjetla? Evo, sad jasno možete vidjeti kako to izgleda. Ovo sve što smo spomenuli odnosi se na Macan i Macan S. Međutim, kod GTS-a čini mi se da ima još više novosti u seriji. Da, kod GTS modela tu su još sportski ispušni sustav, diskovi sa keramičkim premazom, takozvani coated brake, šasija je spuštena za 10 mm, zatamnjena LED svjetla. GTS je prava zvijer od auta. Da, baš slušam. Spomenuli ste odmah na početku vožnju na stazi, moram priznati da sam imala tu čast voziti. Međutim, probala sam stariji model i sad me zanima koja je razlika u snazi i dinamici u odnosu na prethodnika. Prije nego što odgovorim na to pitanje, reći ću da imamo još jedno malo iznenađenje. I pozdravit ćemo još jednog gosta. Pavle, dobro nam došao. Dobro večer. Dobro večer. Što si planirao za večeras? Imamo jedan tajni zadatak za tebe. Pa ja se inače bavim grafitima, mi uvijek pomičemo granice i crtamo po često neočekivanim površinama, a ovaj novi Macan mi se čini kao dosta neočekivana površina. Tako da... Jesi li spreman za to? Jesam. Jesi. Zanima me ti grafiti, mogu li se oni poslije skinuti ili ostaju trajno? To ćemo vidjeti. Oho, vrlo interesantno. Može, mi smo spremni na taj rizik. Pavle, vozilo je spremno ispred salona, slobodno kreni. Hvala. Hvala.
Baš se veselim vidjeti kako će to na kraju izgledati, no Hrvoje, vratimo se mi našem Macanu. Što su razlike u odnosu na prethodnika kada govorimo o vozačkim performansama? Prije svega, Macan u svim izvedbama dolazi mnogo snažniji. Ako pogledate kratko na ekran, vidjet ćete da je GTS čak dobio 60 konjskih snaga više, što znači da ima 440 konjskih snaga ukupno. Novi Macan danas dolazi u 3 izvedbe, Macan, Macan S i Macan GTS. Što se dinamike vožnje tiče, ona je poboljšana u svim izvedbama. Novi ovjes je tvrđi, ali istovremeno je i udoban. A poboljšan je odaziv upravljanja na način kako bi imao savršeni balans između udobnosti u svakodnevnoj vožnji i dinamične sportske vožnje. A kao što sam spomenuo u uvodu, mogućnost individualizacije samog novog Macana nikad nisu bile veće. A o tome se me i pitala prije same prezentacije. Da, jer kad sam se pripremala za ovu prezentaciju, najviše me iznenadila ta informacija kako je jako puno opcija za odabir boje, za eksterijer, interijer, onda tu imamo odabir materijala, uzoraka, dodataka. Izgleda da stvarno možemo kreirati automobil jedinstven na ovom svijetu. Međutim, još me nešto zanima, jesam li dobro shvatila. Znači, mi možemo donijeti svoj uzorak boje i vi napravite potpuno istu boju automobila. Tako je. Možeš donijeti doslovno uzorak boje koje ti se sviđa i donijeti ga u Porsche salon. A naši inženjeri će ti ubrzo javiti da li možeš ga dobiti upravo u toj željenoj boji. To znači, ako želim Macan u ovoj boji odijela, to znači da ću dobiti točno tu boju. Upravo tako. Donesi nam uzorak ove tvog krasnog kompleta i mi ćemo ti za godinu dana pokušati upravo tako isporučiti novi Macan. Dobro, onda sam ja odlučila koju ću boju imati, a kad smo već kod boje, zanima me onako novinarsko opet jedno pitanje. Dosta često čujem da kažu kako je Macan ženski auto. Je li to točno? Da, to je često novinarsko pitanje. A odgovor je jasan. 50% Macan kupaca jesu upravo žene. A rekao bi da ovaj model odličan primjer I want it all auta. Želite li svakodnevnu cestovnu vožnju, otići u dućan? Želite li udoban auto za dulja putovanja u kojem imate dovoljno mjesta za prtljagu, za djecu ili želite performance ozbiljnog sportskog vozila? Macan daje sve. Mislim, to dokazuje činjenica da je Macan jedan od naših najprodavanijih modela. U zadnjih 7 godina, od kada se proizvodi Macan, isporučen je u više od 600.000 primjeraka širom svijeta. I još jedan zanimljiv podatak. Trenutno je za 80% svih Porsche kupaca upravo Macan njihov prvi Porsche model. Kako to mislite? Pa kada kupac odluči kupiti svoj prvi Porsche, u 80% slučajeva je to upravo Macan. Dobro, znači mogu krenuti s konfiguracijom. Mi te čekamo u našem Porsche salonu. Mi ćemo ti predložiti najbolju opciju za Macan ili možeš se udobno smjestiti u svom domu i preko web stranice sama konfigurirati svoj auto iz snova. Znači, Macan iz snova. Dobro, ali dosta često čujem da ljudi kažu Macan. Da, to je hrvatska verzija koja se često čuje kod nas. Naziv Macan zapravo dolazi iz indonezijske riječi za tigar. I on je još jedan dokaz kako se model želi pozicionirati. To je dosta zanimljiva informacija. Mi možemo krenuti polako s konfiguracijom, međutim prije bi zamolila da ipak pogledamo malo i unutrašnji dio. Može. Najveća promjena kod Macana dogodili su se upravo u unutrašnjosti. A dok se mi preselimo i smjestimo unutra, dajte da kratko pogledamo kako napređuje Pavle. Pavle, je li sve ok? Wow! Prvi dojam je stvarno wow. Ono što prvo primjećujem da su fizički prekidači zamijenjeni tipkama na dodir. I ovako kad su malo prigušena svjetla, to baš dolazi do izražaja. Zapravo cijela centralna konzola je izmijenjena. Tu imamo 10,9-inčni displej s online navigacijom i podrškom za Android Auto i Apple CarPlay koji sada serijski dolaze u opremi. A vidim da je tu i nova instrumentalna ploča. Zapravo sve je moderno i oku ugodno. Da, novi Macan je doista drugačiji iznutra. A opet kada pogledaš pojedine detalje, pokazuje onaj pravi sportski DNA duh iz Porschea.
Ručica mjenjača je skraćena i dizajn same ručice kao i upravljača je upravo preuzeta iz naše sportske ikone 911. Isto tako, svi pravi ljubitelji Porschea znaju da je jedan detalj koji inače bio dio Sport Chrono paketa je danas serijski. Znaš li na što mislim? Pa naravno, analogni sat. Tako je. On je sada dostupan u serijskoj opremi. Tako da možemo stvarno reći da je Macan pravi lifestyle sportsko vozilo. Već nekoliko puta ste spomenuli off-road, a tu baš vidim tu tipku. Što ona znači? Pritiskom na off-road tipku se svi relevantni sustavi optimiziraju za off-road program vožnje. Ono što bi ja htio još kratko samo pokazati je kako se danas vidi u ovom novom displeju potpuno nove funkcije. Kao što recimo sada vidite da sam primio 7 WhatsApp poruka. Nećemo ih sada pogledati, nemojte se ljutiti, to će ostati naša mala tajna. Ok, to je to i ja sam se zaljubila. A sada predlažem da pogledamo kratki video o svim novostima za koje smo danas čuli. Evo, i to je to. Kako ti se čini? Ja sam svoje rekla. To je to, prodano. Baš mi je drago. Evo i prije nego što završimo, još imamo jednu stvar, ali idemo prvo pogledati kako naš Pavle napreduje. Može, idemo. Idemo. Porsche je najbolje isprobati na cesti. A ti si rekla da još nisi imala prilike voziti novi Macan. Ja cijelu večer očekujem taj poziv. Pavle, jesi li uspio završiti zadatak? Jesam. Kako vam se čini? Meni se više čak sviđa nego Macan u boji mog odijela. Moram priznati. Tome smo se i nadali. Baš mi je drago i evo tebi ključ. Nije na poklon, ali da možeš isprobati novi Macan, jer ono kako smo rekli, Macan se najbolje može probati na cesti. Izvoli da možeš napraviti džir sa novim Macanom. Biće mi zadovoljstvo. Pavle, tebi čestitam, napravio si izvrstan posao. Hvala još jednom. Hvala ti lijepa. vama. Doviđenja. Doviđenja. Sretan put i ugodnu vožnju, Jelena, u novom Macanu. Ja sad idem, nisam baš sigurna da ću se vratiti, ali hvala vam puno na pozivu. Bog! Bog! Jelena je otišla, a mi smo došli na kraj naše prezentacije. Nadam se da vam je ova prezentacija bila zanimljiva i da ste uživali u njoj. U Porsche centar Zagreb na Jankomiru stigli su već naši novi Macani koji čekaju na vas i na probnu vožnju. Slobodno nam se obratite, javite nam se putem Facebooka, Instagrama, web stranice ili dođite nam na kavu kod nas na Jankomiru. Vidimo se, hvala lijepa i laku noć.